umva M23 yo c'est fini finito kongira barasa gushika Kigali irabakurikirana kandi biri appuye par la communauté internationale ibihugu by'amahanga bihora bitubwira ngo mu kureza ngamba z'ubwenge cyangwa se mu kurenga buzanyu hariya ibyo ngibyo ko byagenda kose ni navuga ni survival y'igihugu nubwo bakwibwira ngo bagiye gukoza intambara bari muri bizo bihano intambara batayisohokamwo yababera mbi uko niko nje mbibona urakoze. Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Bonheur TV umuyoboro wanyu kandi wacu twese turagarutse ngo tuganire kandi tubagezeho amakuru n'ibiganiro yemwe noneho leta y'u Rwanda yarwaye muzunga nyuma yo kwishora mu ntambara hagati yayo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda ndetse na Perezida Paul Kagame bari mu gihirahiro babuze ayo bacira n'ayo bamira. M23 yo abasesenguzi b'abahanga baravuga ngo finito. Reka tubyumve muri iki kiganiro. Hazoshirwaho umuntu yabaye royal kuri leta ya Kongo akaba na fidèle kuri gouvernement ya Kongo. Urabyumva? Kandi azoshirwamo appréciation ya gouvernement de Kinshasa. Ese uko apprécier abantu bari bamaze iminsi. C'est-à-dire mu isanzwe ro M23 yarabaye condamné u Rwanda rwarayitaye katwigwaneho banyumve neza banyumve nawe ari umutego barabaha umva M23 yo c'est fini finito ati hamwe RDC igwanye n'abarobere ikirobere yego u Rwanda rukihenda rukenterevena ruzogeze violation des accords de Washington. Comme ça hazobaho intervention internationale na ico gihe rero haca habike haca ba application des droits de poursuite ivyo biriho muri ntuzuye muri droit international humanitaire nibyo navuga nyine uravyo ubu n'umutegura gatatu Kongo ikagwana n'umugundi w'abarobere wari wo wose u Rwanda rukihenda rukenterevena rumaze gusinya y'amasezerano c'est-à-dire yuko hazoca haba application ya droit de poursuite c'est-à-dire nk'ubu Kongo irasha abarobere bagaca biruka baja mu Rwanda Kongo irabarasa gushika Kigali irabakurikirana kandi biri appuye par la communauté internationale. Nukuvuga rero zangabo z'amahanga z'amakungu ziba zihari kandi u Rwanda rurabizi kuko iyi principe nyene de poursuite droit de poursuite niyo bakoresheje 98 bakurikira baja muri Zaire bavuga ngo bakurikiye FDLR barayizi nico iyi niyo yatumye u Rwanda rwinjira muri Kongo rukaguma rusigura yuko rwakurikiye abasi abarobere bariko bararwanya aha rero nundi mutego ugira gatatu ukaba umutego no kuri babandi ukaba no mutego hehe kuri twigwane ikihenda igatera ikagwana na Kongo kuko bakabandanya bagwana M23 kabati je turasinya bagaca biyita ngo ni twigwane ngo twe ni FRDC ikabasuka ko mucana bakaca bahungira mu Rwanda bakihenda u Rwanda rukaintervene canke bagahungira mu Rwanda u Rwanda rukabakira c'est-à-dire ko bifise uburenganzira bwo kuvira les frontières bayita droit de poursuite uravyumva biri muri droit international humanitaire ivyo biremewe rero aha naho rero twigwa ivyumve rero u Rwanda ntushobora kuzobakira u Rwanda wasinye ko udashobora gusubira kwivanga mu vyabo tigwenterevene u Rwanda rwahejeje ibintu byo muri Kongo kwapfuye wakoze. Mu Kinyarwanda baravuga ngo urabe wumva mutima muke wo mu rutiba babandi biyitaga batwirwaneho igihe Kongo izaramuka ibarashye ntabwo u Rwanda ruzigera ruvuga ngo muhungire mu Rwanda nta buhungiro mwabyumvise mbayahaga bivuga kandi byakomeje kuvugwa kera n'impande nyinshi zitandukanye murabe mwumva rero kandi igihe cyageze mube maso mukuremwe akarenge kuko Felix Antoine Tshisekedi uko bigaragara yajaje. Twakomeje kumva ko leta y'u Rwanda ivuga ko itarwana muri Kongo ahubwo yashyizeho ingamba z'ubwirinzi.
kandi ikavuga ko izo ngamba z'ubwirinzi ntaho zihuriye n'abasirikare, bakavuga ko batazigera banazikuraho, ariko rimwe na rimwe bakivamo bakavuga ko zishobora kuvaho, ngo ariko nyuma y'uko leta ya Kongo nayo ikuyeho igituma izo ngamba z'ubwirinzi zijyaho, nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabivuze muri ubu buryo. Ibihugu by'amahanga bihora bitubwira ngo kuri izo ngamba z'ubwirinzi cyangwa se ngo kuri ingabo zanyu hariya, ibyo ngibyo uko byagenda kose navuga ni survival y'igihugu, ni survival y'igihugu. Ntabwo tuzicara aho ngo turindire ko abantu baza gukora ibyo bakoze 94 tubyemere. Ibyo ngibyo ntibizashoboka. Niyo mpamvu twarababwiye tuti ingamba z'ubwirinzi tuzazikuraho, ariko murandure icyateye izo ngamba zijyaho. Bwana Freddy Gakunzi, ngira ngo wamaze kumva ibyo Olivier Nduhungirehe yivugiye ku bijyanye n'izi ngamba z'ubwirinzi. Ese urabona uko kwihagararaho kwabo koko gufite ishingiro? Bazakomeza kwihagararaho kugeza ubwo ibyo basaba ko leta ya Kongo ikora igomba kubanza yabikora kugira ngo gukuraho izi ngamba bo bita ko ari iz'ubwirinzi bishoboke? Urayoboka ko leta y'u Rwanda ejo bundi inama y'abaminisitiri yemeje gukorera amasezerano izayashira mu ngiro, abadepite n'abasenateri bose babyemeje. Uno munsi aha barirukanka inama y'abaminisitiri ati turemeje, bakabisohora ati tuzubahiriza amasezerano uko ari kose, ariko bamara gusohoka gutyo ejo ukumva bakubisemo akantu ati tuzagira gutya na gutya na gutya. Bwaca mu gitondo ukumva inama y'abadepite y'abashinga amateka irateranye ati bose uko bangana bemeje amasezerano ko bazayakurikira. Bwaca ukumva bakubisemo utundi dusa naho bahakana. Kabiri keza ukumva ngo inama y'abasenateri ejo bundi yari hari ati twemeje 100% ko amasezerano tuzoyagira. Rero izo ni bikwereka neza ko leta y'u Rwanda itaramenya inapapasa bariko barafata ntibazi cyo gukora. Ni nka ya mpyisi yamizibuye nshire inyama mire bishushe. Ndekure Kongo nyine nuko namandekura Kongo mbe gute aho nange kurekura nyine Amerika inurubukireho gutya, amahanga nurubukireho, nuko niko bameze. None se Bwana Freddy, kuba rimwe baza bakemera ko bazubahiriza amasezerano n'ibiyakubiyemo, ubundi bakihagarara ko hari ibyo batazakora, urabona ibi ngibi biganisha he iyi leta y'u Rwanda? Ibyo bintu bikwereka neza ko leta y'u Rwanda iriko irababayika. Ati leta y'u Rwanda irimo irababayika, bishatse kuvuga iki? Leta y'u Rwanda ni leta itwarira abantu mu kigari, niko politika yabo imeze, itwarira abantu mu bwoba, itwarira mu mwijima, ntishaka ukuri. Muri kukuri wabifatira he ibintu bindi byose. Yawe none umunsi bavuga ko Perezida Kagame yazindutse, ariko ushaka kuzinduka atabwiye abanyagihugu. Ariyo mpamvu badashaka ko kuri kose kumenyekana kw'ibyasinyiwe hariya kubigize gutya, ariko kiza ugasanga ko barahindura ibyo basinyiriya, ariko bagashaka gupfunyikira abantu, kuko ntabwo muri politike yabo ntabwo batwarira mu kuri, ntabwo batwarira mu muco, ntabwo bashaka ko abanyagihugu bamenya uko igihugu gitwawe nuko kiriko kiragenda. Niyo mpamvu uzukumva bariko barabisobanura mu bundi buryo. Rero wibuke yuko ubundi bindi bihugu, igihugu iyo kija gutera cyangwa se kija kurekura ingabo ngo zirenga umupaka, bica muri parlema igacamwo, parlema ikabyemeza yuko izo ngabo zigomba kuja bukazi kagenda zikarenga imbibi z'igihugu cyabo. Ariko ibi ngibi byose ingabo z'u Rwanda mu kuja muri Kongo nta parlema zaciyemo. Ndatekereza ko nawe ari kubizi, nta parlema yigeze yemeza ko izo ngabo ziri muri Kongo. Bivuga yuko parlema y'u Rwanda yumva amakuru nk'uko natwe tuyumva. Bishatse kuvuga ko parlema y'u Rwanda nta kivuze, ahubwo ugize icyo avuga nyine n'uwohereje izo ngabo atavuze, hanyuma kandi yabona ko hari ibigiye kumukoraho akabigarura akavuga ati ni munsinyire ko ngomba kuvayo, nyamara mu gihe cyo kujyayo ho atarigeze agira uwabibwira. Ibi ngibi
sinzi icyo bicura. Umugani wa Evode, twakabaye tubaza utuzanira amasezerano ko dukwiye kureka intambara muri Kongo igihe yagiriye muri iyo ntambara. Ariko se nyine byabazwa nande muri izi nkomamashi z'ibifobagane? Naho Evode yarimo, we warekuye ako kajambo nibura kakumvikana mu matwi y'abanyarwanda, hari icyo bakuyemo bagira n'ibyo bunguka. None se Freddy, urabona koko nawe ibingibi ari ubwirinzi nk'uko leta y'u Rwanda ibivuga? Mwebwe si ubwirinzi mwashize mu n'ibindi bintu. Ni gute ubwirinzi bwacu utandukanye n'ubundi bwirinzi bw'ahandi? Reka mwebwe ubwirinzi mwakoze udasa n'ubwirinzi bw'ibindi bihugu, ariyo mpamvu bwahindutse icyaha. Nanjye nibaze kandi nawe wibaze, ni gute ubwirinzi bw'igihugu bwahinduka icyaha? Ibindi bihugu se ntibyirinda? Hari abafite amasatelite mu kirere, hari abafite ibibunda n'izindi ntwaro zitandukanye ku mipaka, yemwe n'abasirikari barakomeza gutozwa mu gihugu kugira ngo bacunge ubusugire bw'igihugu cyabo. Ariko ubu bwirinzi bw'u Rwanda bwateje ikibazo, nabo bakaba batangiye kwemera gusinyira ko bagiye kubukuraho. Mu by'ukuri ni ubuhe bwirinzi? Ese ibingibi ntibifite inkurikizi zishobora kuba atari nziza ku banyarwanda? Reka twizere ko bizarangira amahoro, bikarangira neza mu banyarwanda, ahubwo bikaryozwa ababigizemo uruhare. Ndabashimiye. Iyi ni Bonheur TV, njye na Irukundo Mikael. Ingotanya mukuna n'akarenge mpana kanje, kuko ibinyoma byanditamenyekanye. Ubwicanyi mwakoze burabagarutse, mwabiga amacakubiri mutanya abanyarwanda. Murabica murabamenesha mubambura ubumuntu, mwadukira abarundi abanyakongo muratsemba. Ariko igihe n'ikingo bibagaruke, ibi bimwakorera rubanda namwe bibabera impamba. Naho kubunzi ibinyoma byamaze kubahombera, nimukuremo akarenge kuko intwarane twaje. Nyamuhombeza yaje ngo abashire ku karubanda, Bonheur yahagurutse abashire ku karubanda. Gisovu Kibuye yaje ngo abashire ku karubanda, Itwarane Gasito yaje abashire ku karubanda, na Nyumva Nkumve yaje abashire ku karubanda. Namenye impamvu yaje abashire ku karubanda, Isini Juru yaje kubashira ku karubanda. Dore n'amako yaje ngo abashire ku karubanda. Umubyeyi Mamiri n'inene yarababwiye nimwumva, turwanya Kangoyi yabashize ku karubanda. Kasite Gahunda yabashize hanze, Bazitera imbere Akadora bashize hanze. Ukuri ganza n'inkingi ndetse n'itamuka, Radio Ubumwe n'abandi muzaduce, dore ko n'urubyiruko rutasigaye inyuma. Tere Mugerete yabashize hanze, Musika Bosi yabashize ku karubanda. Ndetse na Mugani nishize ku karubanda, Siko Biuke yishize ku karubanda, Generali Mubaraka yishize ku karubanda. None muraca hehe ko kantu kashobotse? Kagame w'ibyena gahinda gusa kuko biteye isoni. Nimukuremo akarenge kuko intwarane twaje. Inkotanyi mukuremo akarenge intwarane twaje, kuko ibinyoma byanyu byaramenyekanye. Ubwicanyi mwakoze burabagarutse, mwabica amacakubiri mutanya abanyarwanda. Murabica murabamenesha mubambura ubumuntu, mwadukira abarundi abanyakongo muratsemba. Ariko igihe n'ikingo bibagaruke, ibi bimwakorera rubanda namwe bibabera impamba. Mubi